This is my dog Archie. Archie is great. I want to have my own dog. My journey starts above my hometown, Хасково. Great! Гинес световния рекорд и сертификат за най-голяма статуя на Богородица, 14 метра, град Хасково, България. Мамо, знаеш ли, че това е най-високата статуя на Богородица, висока 14 метра, открита през 2003 година, 8 септември в град Хасково. Together we visit the ancient fortress in Matocina and Mezeki. О, Ирко, виж колко е голяма тази крепост. Колко много кули има. 1, 2, 3, 4. 5. Така е. Много по-голяма е, защото е един много голям феодален замък от късното средновековие. Това е средновековната крепост Неотзикон. Археологическите разкопки, които направихме, показаха, че тя е построена през 11 век. През 5-6 век целият този хълм е бил опасан от здрави крепостни стени. Това е бил един град, наречен Букелон. По-късно, през 12 век, е издигната тази крепост, която виждаш сега. Това е медальона на собственика, който е бил византийски феодал. През 1205 година става голямото сражение между цар Калоян и латинските рицари. Цар Балдуин е пленен. Местното население още разказва, че първата си нощ като пленник той прекарва в тази кула. We also have a fortress here. This is near my home. This is Chidam. She knows everything about Bize because she studied art history. Şu an nerede bulunuyoruz? Şu anda vizenin en yüksek merkezinde, Vize Kalesi'nde bulunmaktayız. Peki buranın tarihi nedir? Vize Kalesi'nin tarihi Edirne Müzesi'nde yer alan onarım kitabesine göre milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenmektedir. Buranın görmüş olduğun Vize Kalesi'nin çevre düzenlemesi ve görmüş olduğun işte bu tabelalar yine aynı zamanda Partnership projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu gördüğümüz kalıntı nedir? Bu gördüğümüz Vize Kalesi'nin iç kapısı. Vize Kalesi'nin iç kapısı Bizans döneminde pek çok onarım ve ilaveler yapılmış olduğunu biliyoruz. Bu kalıntı ne? Şu anda burada gördüğümüz ise bir kapı süslemesi ve bu geç Bizans dönemine ait. Bu üzerinde görmüş olduğumuz akantus yaprakları antik dönemden günümüze kadar ulaşmış olan süsleme biçimleri ve buralarda gördüğün gibi de frizler yer alıyor. I want to show you the most interesting places in Vize and Kırklareli. Okay, this is great idea. Ben arkeolog doktor Ufuk Baş Arı. 18 yıldır gönlümü Trak kültürünü araştırmaya verdim ve araştırmalarıma Oppidum ve kutsal alanlarla derinlik kazandırdım. Trak kültürüne ait büyük kalıntı Kutsal Kale Vize Oppidum'a hoş geldiniz.
Umarım ki bu evrensel kültür hak ettiği bu değeri zaman içinde bütün dünya milletleri yahut da Balkan milletlerinin arkeologları ve tarihçileri tarafından yapılan çalışmalarla elde edecektir. Çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu bana ki gönlümü Trak kültürüne vermiş bir arkeolog. Yesterday, I visited Aşağıpınar with my new friend Attila. He is a teacher and a volunteer. Take a look. Bu makette hem Aşağıpınar'ın hem de Kanlı Geçidin yeri anlatılmış oluyor. Neolitik dönem bir yerleşimi olduğunu söylemiştik ki buluntulardan anlıyoruz bunun Neolitik olduğunu. Şu görmüş olduğumuz kaplar Neolitik dönem kapları. Hemen bu tarafta görmüş olduğumuz kaplar da bunlar da Kalkolitik dönem kapları. Bu görmüş olduğumuz maket de bir Tunç Çağı yerleşmesinin maketi. Bu aşağı yukarı bizim bulunduğumuz alandan 300 metre kadar batı tarafta Tunç Çağı yerleşmesi. Erken Tunç Çağı'nda başlıyor. Bu aletler hangi çağda kullanılmış? Bunlar da Neolitik ve Kalkolitik dönemde kullanılan aletler. Kimisi işte kemikten yapılmış, kimisi taştan yapılmış. Metal halihazırda kullandıkları paketin içerisinde yok. Mehmet, do you know what a cromlech is? No, I already know. Let me show you. Знаеш ли какво е това? Не, разкажи. Това е кромлех в превод от старобретонски, означава каменен кръг. Има ги в цяла Европа и в Азия, в целия индоевропейски свят. Каменният кръг огражда едно свещено пространство и това на практика е светилище. Построено е от траките между 12 и 6 век преди Христа, но е използвано след това от римляни, християни, чак до 14 век. Тук е открита една уникална находка. Атлет, победител в Олимпийските игри. Това е свещено място. Свещените места никога не губят своето място сред местното население, независимо от религията. Кугите камъни са скален култов комплекс. Приемаме ги за такъв, защото те обединяват паметници от няколко хилядолетия. Започваме с скалните ниши, най-ранните култови съоръжения в комплекса. Преминаваме през античните светилища и накрая завършваме с раннохристиянските и средновековни църкви, които могат да се посетят и разгледат в комплекса. От това място чудесно се вижда защо комплексът Глухите камъни е избран и толкова дълго време е бил култово място. Joanna, show me something ancient. For example, a Thracian tomb. Next up is the Thracian tomb in Alexandria. It's fantastic. Янка, здравей! Здравейко. Добре дошла в Александровската гробница. А с какво тя е по-различна? Александровската е едно малко бижу заради невероятните стенописи, които са съхранени в нея. Най-интересните сцени са запазени в гробната камера, където е показан един фръз с ловните подвизи на тракийските аристократи. And another one I saw with Irko was that in Mezek village, another masterpiece. Това е тракийска гробница от 4 век преди Христа. Тук в коридора виждате холограми
на които са изобразени намерените в нея предмети. Това са бронзови лампи за осветление. А това, например, е железен нагръдник. Той е принадлежал на погребания в гробницата Владетел. Това е погребалната камера. Тук е бил погребан тракийския владетел. Вижте колко е висока, колко е внушителна. Това е ложето, на което е бил погребан тракийския владетел. Amphitheater is the unique one from Roman periods. Really? This is beautiful place. I want to see that. Burası ne zaman ortaya çıkarılmış? Vize Antik Tiyatrosu 1995 yılında başlanan kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarılmıştır. Merhaba çocuklar, nasılsınız? Buranın tarihi nedir? Burası milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenmektedir. Peki yapılan kazılar sonucunda neler bulunmuş? Yapılan kazı çalışmaları sırasında pek çok tiyatro rölyefi, üzerinde Dionysos sahnelerinin bulunduğu, ondan sonra 2 metre yüksekliğinde ancak günümüze başı ulaşamamış bir kadın heykeli, sonra bir asker başı heykeli bulunmuştur. Burası hangi döneme ait? Roma dönemine ait bir tiyatro ve şu ana kadar bilinen Türkiye Trakya'sındaki tek antik tiyatro olma özelliğine sahip. Allah, bunu burada buldum. Romalılara mı ait? Hayır, bu günümüze ait. Bilemedim. The museum incredibly keeps many treasures from Vize. My guide is İrfan. Vize'den gelen eserlerimiz özellikle Çömlektepe'den olmak üzere giriş katı, merdivenler ve üst katta ve bahçede sergilenmekte. Gördüğümüz kadın heykeli 1995-1997 yılları arkeolojik kazılarında Vize Çömlektepe Öyüğü. Burada şarap tanrısı Dionysos'un burada devlerle mücadelesi betimlenmiş durumda. Burada gördüğümüz gibi Joanna, where were you today? I was in a Roman villa. And I met I will show you our sea and nearby rock forest. Ayasofya, which is a very old church, is a mosque now. Can you show me in your video and photos of this place? Bize Küçük Ayasofya'nın tarihi nedir?
Vize Ayasofya'sı milattan sonra 6. yüzyıllarda antik bir yapı kalıntısı üzerine bazilikal tarzda inşa edilmiş bir kilisedir. Bazilika ne demek? Bazilika erken Hristiyanlık ve Ortaçağ mimarisinde yan geçitleri bulunan galerili veya galerisiz kiliselerin planlarına denmekte. Biraz da içerisine gezelim mi? Olur, hadi gelelim. Peki bu gördüğümüz süslemeler günümüze hangi dönemden ulaşmış? Ayasofya'nın içerisinde Bizans dönemine ait, Bizans döneminde tamamen fresklerle kaplı olduğunu biliyoruz. Osmanlı döneminde de kubbe etekleri ve kubbenin tamamı kalem işleriyle süslenmiştir. Buranın çok özel bir akustiği var. Mehmet! Vize! And in the end, again, with Mom in a very interesting place. Добър ден! За първи път ли посещавате нашия храм? Да, за първи път. Попаднали сте на едно уникално място, съчетание между исляма и християнството. В началото храма е бил построен като джамия. През 1906 е преустроен в християнски храм. Let us eat on the border. What do you say? Great. Agreed. That looks great. Hi, Mehmet. I'm here. Hi, Ioana. I'm here too. Hi, I'm Ioana. I'm 12 years old. Hi, I am Mehmet. I am 15 years old.